o hlompha monna ha ke mo hlompha ka pelo ya ka kaofela ke motho a leng fatshe motho a rutehileng a hlomphang batho jwale le nna ntse ke etsang ke a mo hlompha tsatsi le ke hopola during the week ke ne ke apere something be ke botsa ngwana ko hae ke re ke lo botsa ntate pele hore na nka ya strateng ke apere so ngwana ko hae a re ngwana ko hae you are so fortunate because of bona o hlompha monna ha o jwang ka re mathidiso nka tsamaye ka tlung ke sa botsa monna ka pele hore na papa ho lokile ke bana ke mmitsa papa ho lokile hore na ke tswe ka mo ntlung ke mollo ke apere ka tsela eo ke apereng no apere jwang tsatsi leo no shotisitse ke ne ke apere because of ke exercise hona jona ka Tuesday so ke lose the weight so ke apere like ne ke apere buruko jean ka twaka oh ke au so so ne a kere ya normally nna ke kwahela nna so ke mmotsa pele ke re papa ne ke botsisa hore na nka tsamaya ke le tsona na ke ha ampha go ahead utwa mme a puile mo a rena monna ka ke a mo hlompha a re ke be ke mmotsa hore na ntate ke apere hantle na ke a kgona jini ne itse somnganga itse somtlinya itse somtsopurela itse potsotso a re ke o ntate ke lo botsa pele hore banna se se ke ka tloa ka bontsha difenstere ka bontsha mamati ya ba